Ay, doña Gregoria, pan necesitan que salvación te causa en Equipeca, familia Equipe. Igual es comunicamos Ari, don Severino, y doña Gregoria. Estamos ricos con un comparte esta dispa palabran. Jai Cuscote Hamurgai que hablar aquí, Evangelio Manta, Jai Villarregai que llega pone, no hay cucha ajenata punta, o se curgai que llaman tata Dios salvargai, cruz pillavar hich arga pa no ganchiraiko. Ari, don Severino, doña Gregoria, llega a su pone igual casi en Jai Hapicunaga. Ay, colande, don Severino, doña Gregoria, cuando la quichu tata Dios tape cuita son equip Señor en Jesucristo te Salvador Miguita Hina. Ari, muna ne happy cuita. No, pues muna Ari, no que tengo la comunicamos. Ari conanga, don Severino, doña Gregoria, igual pone chaita decisión ta hapingicha conanga oración cha. Tata Dios ma encomienda cosoncha, paima apiguchon causa ini kicha ya. Ay, hermana Sofía, kay chica carota hamon chaber, kay don Severino, kay mayo pata punitiagos carota hamon chare, pero mana hasicho ya hamos kanchiska. Ari, hermano Agustino, es que almas te gananchi, Señor en Jesucristo pa. Ari, con kay lugar shituta bang wairari mishan ari, may chirisito encarishan, kunan kay kepan sábado tari, may manya tari sunchari, vigaramonan chiponetian. Hermano Agustino, cuando que pone churita, evangelizar personas con tapatis sotengan de Villaramita. Ano ka muna ni Punia, reita muna ni ahina kunam sa iskay happy Congo. Ahina ta muna siya ni Puni no ka resa Punia chay diataka. Ikay Sabado diataka no ka tiyong potor kukusyan nga rin na pasan. Wala está puncha tagarniki, Sabado diataka fayikos, pero a veces pa hacer tata Dios palabra manda happy. A veces mana trabajo ya hermano. Ari, muna ni Puni Villaramita kay Evangelio Mandaka, manwa kipakusak po nicho. Entonces, sin Ari, Sabado te abashan se diata, doña Anastasia ta, besitamos sonche. Ya. Entonces, son dispone chay Sabado tagari, chay yayla casa. Por semana mandado. Hermano Hosteno, Bestochkan, Hakuyan Zin, doña Anastasia te besitamos sonche. Ay, hermana Sofía, mana te sacho con andiaca, mana te sacho con hecho. Reunión presenta y con reunión. Con antiapone casha moltayo, chanta mano multa pagana y paps cancho. Anja ergoyari. Ya, hermano Hosteno, para tiempo y catin, no hayan ya sensari, con jepan ver sonche. Ya, are jepan beba mami, más, pero jodido a un gacho, jepan da cates ahí. Por semana pasas cuando hermano Hosteno, Hakuya ya llena besitama. Alguien poncha, hermana Sofía, mana te sacho con andiaca. Pero hermano Hosteno, van en el sábado todo un tiempo tagan en guiat. Ari, pero y no te ganas a evangelizamos par, de tiempo para ni más roco na iglesia ni canya ya. Oba colxto ganar equit monasian, ni un colxitrips capoenche camachanta. Ganar equit monasian canya bache jo. Hermano, imaten man kichore Hakuya Renalla besitaja evangelimando Villarama Renalla. Ni pon, anja pon no ka pa presakun. Ay hermano Hosteno, mana si tata Dios tamula konki. Tata Dios chaharam bakat hoyang kana. Umay gampit tiempo kita churay tamula konki. No ga ne ginaga kanya pon yo, no ga man tiempo ocasioni. Cari hermano, kang kakaparsanya. Ari hermana, kay programan siya kaya rikong kanya. Diyos manta. Uy, arikona. Imatata, pitata, hasta mo na kong
Suma poncha hermana inocencia, kunaga yacharikunanchik kashanta Diospa palabrante. Wakisqaña chukashanki. Allen puncha hermano Benigno. Ari, wakisqaña kashanirwaqa. Hermana inocencia, chay runa suteo hasta Demas chayllaqsinkichu. ¿Demas? Ari, chay Demas nisqa suteo runaqa, tata Diospi crejas payqa. Ya. Ima pasan kunan paywan. Yachakun Demasqa, Jesucristopi creas runa kasqanta. Hasta wampis paymanta apóstol Pauloqa parlan. Paywan kushka, Diospa chaqranpi llanka, masin kasqanta. Nillanta Filemonman qillqasqa kartanpi napaykamusunkichik Evangeliopi yanapaqmi Demas nispa chaywanpis apóstol Pabloqa aswan haqayman Timoteoman qillqashaspa nirqa Demasqa payta saqirparisqanta aswan sumaq ruwanatachik tarikusqa Diospaq chaqranpi llank'anamanta nisqaqa Mana, kay pacha imasninta munakusqan raykulla. Demasqa apóstol Pablota saqirparisqa. Diosta Demastawan, noqanchaqtawan chay hinatapuni munakusqan rayku. Chay kata churinta wañuyman haywarqa. Chaymanta noqanchikpi salvarqa kay atinanchikqa. chaywanpis wakinkuti Demas hina kay pachapi kawsanallapa imakunata astawan munakunchik salvawaqninchik Jesucristotataq mana chaymanta astawan munakunchikchu ima huchataq Diospaq sunqunta astawan nanachin munasqa wawankuna wasanchasqan huchamin Ichapis Diosta mana wasanchasqatachu wasanchancha. Chaywanpis pichus mana tiempota qoy atinchu Diosmanta qillqasqata sapa punche ñawirinapaq chayri hermanukunawan sapa kuti tantakunanpaq chay hermanuqa kay pachapi kawsakunallapaq imakunata astawan munakun Jesucristota munakuymanta nisqaqa chaymanta tukuri wawqay Dios munan payta munakunanchikta tukuy sunqunchikwan tukuy kallpanchikwan Hermana inocencia, listuñachu kanki o versículo yachakunapaq. Ari hermano Benigno listuña kani yachakunapaq Kuna yacharikusuncha kay iskaykaq karta Timoteoman tawakataqa chunka chillayninta Demasqa satirpariwaspa Tesalónica llaqtaman ripun kay pachaq imasninta munakusqanrayku. Noqañata yacharikusha Demasqa saqirpariwaspa Tesalónica llaqtaman ripun kay pacha imasninta munakusqanrayku Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno Ari hermana inocencia, Dios te yupaychanachi. Kuna yupaycharisunchka q'umir seminariumanta yupaynin kashan tawachunka Dios tamunakuywan tukuy suyanachik chay kutimuynin tipusaqas kanapaq Dios tamunakuywan tukuy suyanachik chay kutimuynin tipusaqas kanapaq Cielo piraqtiyan sumaq kawsayqa Zapa ugninchik bajo qori corona Cielo piraqtiyan sumaq kawsayqa Zapa ugninchik bajo qori corona Tuta pinchayoray ama kasaykuspa Mañakuy creyespa yanapaynintaqa Tuta pinchayoray ama kasaykuspa Mañakuy creyespa yanapaynintaqa Cielo piraqtiyan sumaq kawsayqa Zapa ugninchik bajo qori corona Cielo piraqtiyan sumaq kawsayqa Zapa ugninchik bajo qori corona Dios tataposon pachay sumaq yachayqa Uqllam tusunqo tawiñay kawsaytapis Dios tataposon pachay sumaq yachayqa Uqllam tusunqo tawiñay kawsaytapis Cielo piraqtiyan sumaq kawsayqa
Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kay kiki gorasta kutirimos pa kallasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.